أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبا مسيربا أمي أو بلا جلفو الكرمو أن الله ملك له برنامج بلا باو سيتو كل سباو بيرو مو أمي بلا جلفو wa minum ba transfert kata groupe rawka minum ba la meno ambe bela jenen fo ambe do ni aw fe ka do ke awye ambe al muqaddima al izziya amba le kono toujours wala handa temeno na angu be ka kuma cien kiroka wala donc alen ghaira ko darsu temeno ni ra cienta mawani al iris feminu be ka sabu ka cienta bali cienta no flan no konche bonya ira ka fani cien kala kitabu kono no ye muqaddima ize me cien ye doniye ale kanka kala adamana kerkere nyara adamana donido parce que kasnaga kalande fiqh kitabu kono ka teme bo ka foy ka afamu aka gele peut-être kono bisa ka donyo surala male kanga kala ira kerkere nyala parce que abella fi ko chamana naam o kuma cien bibina doni tasira a cera application be ro sisa cien rek la ni kama application gacha bo application bala bo mais application no ni mo be fe ka baraka ni uye iki jija follow cien rebe clutch ko na iko nyedo era follow ikake biki har ni manya ko kibe application la bara iya kalanju ko na ika o appliquer follow o kuma ni kala wati be soro kani alla je application na kala je na soro yemi ke na soro asahara wal manama saha o de kan ka te me kasna ka ke ni application direct la bo ina fanya fo chugo na ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ko cien don follow mimbe tunu do ko ka ko cien do ko ni o dalube keneka karamo ka cha me mimbe tiendo fiqhu do maka chamme mimbe tiendo par rapport fiqhu do ma chaya o mancan ko sobe har tasoro kalando ira ni be kalando kala siane tasoro mo gombe do nyoro sorala keme sarala tasoro ni 10% soro a chiara donc ma ala kira yemi fo ka fo don folo be turdu ko sanfe ko tiendo sigati ala donc Allah subhanahu wa ta'ala dele ala ka dina fam su man di dana bela jilama ma nya fo ci ko mena ko ni application chama ni bala menim mo min be feka ala bara wa ika amba ke ci ko mena korole ka terteni biki ka masala la sulu sigi ka bela jilenga ni ro dama ka so ka cien kala ni kala pew o kuma ni be masala indi application mayna dama ka ni time fle ni encore ko ni o kan insha Allah anda Allah subhanahu wa ta'ala dele ala kame sabama ambe al muqaddima al izziya babu laba parce ya ira depuis kitabu damna lango babu ta ani kele ni ba kono bon ni ne babu laba bo babu laba ni ale amsaka fo fiqhu masalate ale be buliminka oye tauhidu ko kuma ba kono boani jogo nyuman do beno aywa wolu fana debe akono note ka fo selo ni kiru ay wolu te ale kono nam aywa tawhid ko kuma de bala bo babu la ba faslu dama do be akono ko me faslu de be fara nyawa ko ke babu nam ma ko al babu al hadi ashara babu taninkelena fi bayan jumalin kuma do bangelila jumla dama do bangelila min al fara'id kabini fardawla wa sunani ani sunna wal adabi ani jugummo ma fe masala do bala ulu doni wa wajibi do ulu kele wajibi do kele sunna do kele jugummo yi kuma mawdu kelende har tawhid ko kuma bi ala ako wa yata'ayyanu abi wajibiya ala al muslim islamika avec kere mais a koro ya be wajibiya silame ka
an yu'mina akalli manaya akardala bi anna Allah kafu ala ilahun masadu wahidun masakile ikadaula ala kelimpew la sharika lahu jenyogonte alala fi mulkihi aka fangala ala ni dan fen jelenta aka fangala parce que ale kelimpew de ye mara fen bela jelenda fen fe de kawnun kono Allah subhanahu wa ta'ala kelimpew do da okmani ma jelenda ala ko korona kono lahu mulku samawati wal ard sangulu wulun fla fanga ana mara ala kelimpew de tado dugukolo mara ala kelimpew de tado ala kelimpew de tado fen fe be kawnna abbe ala kelimpew de tay ani majete parce que ani mama jagadla wala nazira lahu nyonati ala la fi sifatin ma'ankutula min sifatil uluhiyya kabini ala ganke ya ma'ankutula ala kam ma'ankutu nyima mbe alai ina fa nya fo ma'ankutu mugambe no tawhidul anya fo ulube wajibi ala ka hakela o ma'ankutu ni ala ni dan fen jelente ala ni dan fen jelente ma'ankutula har na ya sura ma'ankutu mino abe fo dan fe ma abe fo ala ma me utiklinye utebla minan kile kono comme amba fo nyana maya nyana amba fo Allah hayyun al hayatu min sifatillah nyana maya ala ma'ankutu ye abe fo dan fe bana ko anyana mado bo akera wuye akera ma'ankutu ye dan fe ko ni ala ka ma'ankutu tebla minan kile kono utiklinye era quoi ute compare nyona wa ya'lamu abe wajibiyan mukallafi ka don silame ka don anna khaliqan ka foko dababe li jami'il mawjudati sorofem bela jelenge bi ma'ana fe beno ni dafendo okuma ale Allah subhanahu wa ta'ala de ya bela jelenda fente da ayrema fente da irema komi bela jele yere bena ka jiye kono ikera islami ikera ite islamewa ka foko fente da irema li kulli hadisil muhdis fion de be nadla na de ati amadla irema do re adla ma philosophie galonte kala minum ba fo ko jiye dla na irema jiye be bule irema uyere galonte ya parce que feminu be jiye kono kulu bajiu aywa dukulo sangulo mo tsika foko kon dila na irema ama iradla ma jole ya adla Allah subhanahu wa ta'ala ma wajibu do islame akada ufunala huwa ala yare wajibul wujudi ale sorli yare wajibi ala bi sikati ala akuma nango fente dila irema akuma dan feminu fle dukulo sanfe jole yudla ma fendo do yudla ni yo dla wo ore Allah subhanahu wa ta'ala o ala mi fana fele fema dilla parce que na ya soro fenya dilla ukma abena ke dantena yi ala ukma fendo yo fana dilla dantena yi ala ukma fo obligatoire fendo be no fo ma dilla ale de fem belaji dilla ukma ore Allah subhanahu wa ta'ala okuma azaliyun alay galiganke de azali de koro aka ko daminati ala ka fo ala ka ala yadda min wati na uti adama dinka adama din yadda min be ala dukulo damine be ala sangulo damine be ala melekaw kunte damine be ula dan fem bela jele damine be ala me ala ka ala ya damine ta ala abadiyun badabadanke farado ala ka ala ya dante ala kafo wati bana sai ala te ayi dan fa wanda fe dai dati do revi ila ni o sera o ya bane an adama don fle du ko ka dati de bala ibina bampiu ala bana klakin yana mayade kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fe be du ko safa be ba ni ma fembe dan fembe har du ko nyere sangulo a bebina bampiu kulu
jiw abebe ba melekeu don dala abebe ba fo ala kelempiu hayyun ala ye masanyana madiye bi hayati ni nyana maya yere ala nyana maya wi ala ka maahutu de qadirun ala se bagaye bi qudrati ni se yere ala bi se ko belajelena inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ma ala bi se ko belajelena wallahu ala kulli shay'in qadir ala bi se ko belajelena ni ala ma min kedro alama min kedro ma jayde donc ni alama min kedro ama jayde akorbe ka fa desarala bo ambe hakili jigi ke mogobe kuma do fo bo uta dabo akama me mogo kanga in nentangala ka fo ni ala sera kanike ni ala sera kanike ni sa wa do ere ba focus ru hakilite ala donc a foli manka iba fo ni ala latike kanike ni wala walma ni ala yininke ni walma ni ala kanu kanike ni o kono fochu ko bebe ni ala latike kanike ni walma ni ala aywa ya kanu kanike na jar ala kanike olu bebe fol bebe mais ni ala sera kanike donc kuma do mo ba fo iba me mo da bo uta dabo kama mais kuma min do amanka parce que o bayar ka fo dese avec comme o be dese sabati ala ga hakala donc ala bi se ka ke na ma ke ama jaide na ma ke ama lati gede na okuma muridun ala lanyini bagaye bi iradati lil lanyini ni fefe kera du kolola ala di ba lanyini ni ala ma mil lanyino teke fefe manake ala lanyini de akake nama ja'ala ya tsika kyau na'am alimun ala yadoni bai bi ilmin lidoni ala bi fembela jilando foite bo la ya'zubu anhu misqalu zarratin foite bo ala ka don har misqalu zarra sami'un ala yemeni bai bi sam'in ni meni ala bi fembela jilemme min fora gundulawo min fora bangelawa sawa'un man asarra bil qawli هكذا نعم مغمي يكما غندو مغمي يابنغو ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يكما غندو يابنغوا يفنجي كليلا ويا كشوفا على بفم بلا جلم ندو اباب مي بصير على يلي باي ببصر ني يلي على بيلي كه انك على كيلي تكني نيي ala be meni ke me ala ka meni te kan kloy wa hakada mutakallimun ala yakuma baye bi kalami ni kuma ala yakuma min ala ka kuma te kan ne ala ka kuma te ko ni aywa kanye harfu be fara nyonga mo be fara aywa lettre fara le nyonga ka mo fara nyonga ko ke phrase ay ala ka kuma te ala ko be kuma me kuma be ko chukudi wa haqiqa mo to don وكما منو ما كنتيه من بواجب على هكلا وبافون ده ما كو صفات المعاني ما كنت بقولون في هذا فون ما كو صفات المعاني واجب على هكلا نعم ما كنت مغامين واجب على هكلا نيسين بألا كما نيا أفوكات مشونا wa anna sifatihi islamiyya ika don kafo alaka ma'ankutu aidan tuguni wajibatul wujudi asurli wajibi parce que ni ala yere ko ni be ko naka ma'ankutu be fente no kafo ko ma'ankutu te mina kuma ala yere be no chugo mina obligatoire aka ma'ankutu fana be te o chugula tata'allaqu alaka ma'ankutu be dlo bi jami'il juz'iyati ni sara ma fion bela jelenye wal kulliyati ani bakuru ba fion bela jele wal mustahilati ani femni yere tisaka kere fana avec alaka don be gloni bela jelena wa ghayriha anotana ma alaka ma ankutu be do fem bela jelena ina fo misala doni alaka ma ankutu do bo on ma ankutu min fleniye abe lo juz'iyatu bela jelena
fem semiseno ala ba bela jilendo fem ni fem bakurba o fana ala ba bela jilendo fem yere fana ni muhalido no tsikake ala ba bela jilendo ma comme doko philosophie doko ko ala be juz'i kulliyatu do comme kate juz'iyatu do kulliyatu misala jume comme adamade ko ala ba don ka fo adamade be bo juz'iyat ko kuma ye asara sarawi karsa ma ko ala ba don ka fo adamade be mais adamade kelin na bela jile ko ala to do ko philosophie galontigala do ko kuma ala ba do ka fo fenyina mawbe o ye kulliyatu mais fenyina ma juz'iyatu ina fo wulu sawa ba ko ala to do kalamun wa aqidatun fasida ala be fem bela jilendo fem ye juz'iyatu yo ala ba don ka fo adama dimbe wa adama don adaba din dara ala de mada absaka da shi ko dikata do ala de yada absaka da shi ko dikata do la ya'zubu anhu misqalu zarra an yodifo har misqala zarrate bo ala ka donna abi fem bela jilendo wa annahu silami kado ka fa ala ta'ala ka sekorata lelo wahidun kelendo fi zatihi ajatida ala jati kele la nazira lahu nyonati ala ni foi bolente laysa kamithlihi shay foi te comme ala wa annahu ikado ka fo ibe fefe meri duskuna watu da ba miri ala bi ta'ala bi ta ibe fefe meri duskuna ko ke ala to abi hakli sanfe mirute ala soro na'am wa annahu abi wajibi salame ka do ka fo konye la yastahiqu al-ibadata ghayruhu ma shite ala batu istihaqini alate o koro ma shine ala batu manka fem foyni ala batu de manka ni Allah subhanahu wa ta'ala te foyni ala batu manka parce que femini ala batu ka o ye femmi mo ma le da ale de fen tawda o de ni batu ka bo fen fe be no dan fenye amaire da o do de yada ale saka batu chukudi foyni batu manka ni Allah subhanahu wa ta'ala te ni ala ji hakli refafe ka har shari'a bla ala di kelim pewni batu ka wa anna jami'a rusulihi ani islami ka do ka fo ala ka dala ka fo ala ka aywa akaddala ka fo ala ka kiraw salawatullahi ala ka nemau be ali wa salamuhu anaka kisi alaihim ubuka musaddaquna ka don ka fo cintigudo fima fenna ja'u bihi nuna nanoye ikaddala ka fo kirawo kira ni ala ya ci annana mi fo cinyedo parce que ni mu'jiza unala mi ye prévu ka ira ka fo Allah subhanahu wa ta'ala di wuci mai kadda kira bela jelena ikana kira bo kira la wa anna muhammadan kaddala ka fo muhammadu sallallahu alaihi wasallam neman yali alamana neman kisikama abuduhu alaka jondo wa rasuluhu aka kirado ikada ula wa anna jami'a ma ikadala ka fo fem bela jele jaa bihi ni ala kiranna nanoye hakun cinye sabatlendo ala kiranna nane foye cinyedo ma yantiqu anil hawa ala kirati kuma nan nindugoy in huwa illa wahyu dorandiro wa ma akhbara bihi wa ma fammi akhbarani ala kiraki baralike bihi ni oye sidqun cinyedo min azabil qabri kabini kaburu lanjabala wa ahwalihi an qabru lahala ya chama nyingalu minum ba kono koroni minum ba kono walma fereli minum be akono nema minum ba kono yakan kata minum be kabrula ala kira fefe fo aka hadisa sabat lewna ma sigati ala wal qiyamati ani qiyamad dona wa ahwaliha ani ajrona ko gelon ala kira fefe fo qiyama kola abeke ikadaula donc aywa wa min as-sirati ani kabini siratula wal mizani ani mizanu baranyuma besuma ani barajugo besuma ala kira nanani o yeko fanyina ikadaula ani siratu betige
kata arjanna ma do be kishi do be halaki akono ikadala wa jami'il mughayabati ako ani fen dugulum belajele anna fion fe dugulendo anna min kera ka temewa min mena kewa ni ala kira de kon ya fo nas na asabat laka fo kira ya fo wajibu islamira ikadala wa donc al iman bil ghaibi min aqidati al mu'min kada ko dugulena o mu'min kalimana do ala ko korala alif lam mim zalika al kitab la rayba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب مؤمنون بدا كود لنا مو يسلم مؤمن كعقيده دو والجنه اني ارجنا والنار اني جهنم يكدا وبلجلنا وانما اني ككدلك فو فمي شاء الله ني على يا كانوك كان وبك كوي سكتي على وما لم يشاء ني على ما فين في كلي كانوا لم يكونوا تك فين في ما جاء علي وبك فين في نام جاء علي وتك وأن الإيمان أني كذلك فل لمن اعتقاد أيوة سرلدو بالقلب ندسكوني يبل لمن سر دسكونا ونطقون أن كمدو باللسان نيني وعمل أن بارد بالجوارح نسفون ما لمن يتتا نشيكو يدسكون بدالا دابا فو سوفون باوليا ودي لمن يرد فلي لمن يرد فلي ودي أبي دسكونا أبي دالا أيوة سوفون بك أوليا نو بلا جدا دفر ودي لمن يرد mais n'a be dusukuna tiate dala sufonte kake oni na figa manjani kona abe dala fana sufonte kake aywa walma be dala te dusukuna o fana na figa ma foni mbere kake abi kono abi dala sufombe ka wala ma uri limana yere complet wa anna kalam allah ani ka donc afo kadala ka fa alaka kuma ta'ala ka sikrata lendo qa'imun kuma kan jolendo bi zatihi ni ala rajati paske alaka ma an kutudo alaka ma an kutu belajilen jolen beni ala rade abbe ala rala kuma ya do mahfuzun kuma kan tangalendo fi suduri duskuna maqru'un kuma kan ye kalanfenye bil alsinati min newye maktubun as-sebenendo fil masahifi gafe kono manni o ye qur'anaye qur'ana mi flambulo ala kuma kandiro abora ala rotande nango korote ka fu ko ala ka kuma kanye arabu kandi kante alala na flambulo chugum ne ala yelama chugum na ka ke arabu kanye an to chodo an ko ma fa bora ala rote ta parce que corona flambulo chugum na net ala ya di jibrila ma tende net jibrila ma fen faraka ama fen bo ala ale fana na di ala kirama na di awma ma bora ala rotandi mais akorde ka fo corona fle chugum na ko arabu kando aywa a kuma kan lalando harfu ni kalma de la kwala ka kuma kan beti ai akorote oyi an gon ma fo ala ka kuma kanu na'am wa anna allah ani silame akada la ka fo ala ta'ala ka sikrata ni do yarahu lil mu'minuna mu'minu bayi mu'minu bi ala qiyamah je kon na alati parce que har nabila Musa ayani yini kafa bi alay an norma ko ala kuma fora qur'ana la je konna matse kalay mais lahara ala be adam dam fi arama don former ko kan lahala bi saka alay abu préparer ko ke chugula o bi saka alay ka kun chugumna ma mumunu be alay arjana kono o sabatla ala kira fi sallallahu alaihi wasallam wa yukallimuhum ala bukuma nyonya ala bu kuma nyonya ala bu kuma mu'minu fe na
وأن يعتقد أني أكاسر دسكونا وأن يعتقد أني أكاسر دسكونا أن خير القرون كفوج مكول لن يما الصحابة وعلى كراك الصحابوية على كراك مانتونا من كف سكت مبلج لنكا بكر بفولا وي على كراك الصحابوية رضي الله عنهم كما بس على كراك جنغنيا فاسمنتيا olu yo sɔrɔ mɔgɔ tɔw m'o sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ala bɛ fasamantiya dɔ di ala kira ka manton wɛrɛ ma min tɛ sahaba ye fasamantiya ma kɛ sahaba o bɛ se ka kɛ dɛ ala bɛ se ka fasamantiya dɔ di kira ka manton dɔ ma har nin waati in na ka sɔrɔ ala m'o fasamantiya di awa sahabaw ma mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an ka fisa ka tɛmɛ o kan en généralement voilà umuman sahabaya o titiri o be sahabaw dɔrɔn de o fasamantiya awa olu kelen bɛɛ de b'o sɔrɔ parce que mun n'an b'o kuma fɔ parce que alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ko ayiwa mɔgɔ dɔw bɛna diɲɛ laban na tellement que ala bɛ fasamantiya k'o ye hari serasu b'olu place nata hari serasu ayiwa a tɔgɔ b'olu place nata ala kira ko serasu tɛ nabi ɲumanw tɛ mais fɔlɔmɔgɔw bɛ nata u la ka da ala bɛ place min d'u ma mais an ko kuma la surunya kɔni en généralement sahabaw kɔni de ka fisa ala kira ka manton bɛɛ lajɛlen ma an k'u bonya an ka duwawu kɛ u ye an kan'u dɔgɔya an kan'u neni ko minnu bɛ bi silamɛ kan k'i cogo dɔn ko dɔ bɛ ka na an ka jamana ninnu kɔnɔ an k'an cogo dɔn hakilina ninnu na n'o ye sahaba dɔgɔya ninnu ye maa o maa ni alakira ka sahabaw dɔgɔya ka alakira sahabaw neni fo ni tubara dɛ n'o tɛ i bɛ sa labanko juguya kan waliyazu billah summa allazina o kɔfɛ mɔgɔ bɛ tugu la yalunahum minnu bɛ tugu olu la o kɔfɛ sahabaw yebagaw olu bɛ tugu olu la fasamantiya la a bɛ fɔ olu ma ko attabi'una summa allazina o kɔfɛ mɔgɔw yalunahum minnu bɛ tugu olu fana la n'o ye tabi'una ye kuma toujours ni waati bɛ ka janya ala kira ka waati la o kuma dɔ bɛ bɔ fasamantiya la wa hakada wa anna afdalahum a k'a dɔn k'a fɔ ayiwa sahaban ninnu na fasamanti min ka fisa bɛɛ lajɛlen ye abubakar o ye abubakar ye suma umar o kɔfɛ umar suma usman o kɔfɛ usman suma ali o kɔfɛ sayyidina ali donc nin ye bakuruma fɔ la mais a bɛ se ka kɛ ala ye fasamantiya dɔ di ali ma a m'o di usman ma a ye fasamantiya dɔ di ali ma a m'o di abubakar ma walima a bɛ se ka kɛ ala ye fasamantiya dɔ di umaru ma a m'o di hakada abubakar ma wa hakada nin ye ka bakuruba fɔ de wayajibu likafu ako yɛrɛminɛ bɛ wajibiya an zikrihum ka bɔ sahabaw ka ko fɔ ma illa bi khairin fo n'a kɛra ni hɛrɛ dɛ ala kira ka sahabaw n'i bɛ kuma u kan i ka ɲuman fɔ problème minnu wulila u ni ɲɔgɔn cɛ fitina ko la o t'i ka ko ye ka i da sama o la nafa foyi tɛ s'i ma n'a tɔɔrɔ ma s'i ma awa nafa t'a la minnu b'a sɔgɔbɛ ayiwa ali ni muawiya fɛ muawiya jo t'a la u bɛ danga o t'i ka ko ye o t'i ka ko ye nin de jo b'a la nin de jo t'a la o t'i ka ko ye jarabi don ala ye silamɛw jarabi n'a ye u ye ɲɛnamaya yɛrɛ taala ye ɲɛnamaya jarabi ka so de o fɔra ɲɔgɔn kɔ jarabi de don haro yɛrɛ sabu b'a la silamɛ jugu olu de kɛra sabu ka fitina ninnu wuli ma i kana ayiwa masala ninnu kana kɛ i ka ayiwa baro sen ye yafa ɲini dɔrɔn u ye i ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ko hinɛ an filɛ ko la ala kɛra ka sahabaw de kɛra sabu ka lasa ma wallahi an filɛ ko la sahabaw de kɛra sabu ka lasa ma i ma dɔn ninnu ye diinɛ xidima
imaro nuni ala kira deme nu kan nafulu ye nu niye do ka fem becena dina kama abi emana ipangi sigi kebe dofo uluma labango juata masheno re ala kan kisama niye mama ye abe ala kira ka sahaba lan talaku iye mama ye abe ala kira diga sahaba lan talaku ni sebi haraw kana sigi quartier kere ngono donc ala kan kisi haka fitna numa ala kan kisi ewa nin ku fasugu numa ala kan ga dembe o kisi ala kan ga dugu kisi ala kan ga jamano kisi utorama kuma ningu nye fasuluye aywa aye minke tawhidu babula insha Allah ma fasulu natay abina harsa wa na fasulu damaro be babu ngono ala kan be sabama الباب 11 لكن الباب تمر بانا في بيان جملة بانغيري من الفرائض جلي فرضا والسنن أر السنن والآداب أر جكسير ويتعين على المسلم أو واجب مسلم كما أن يؤمن أن تغني بأن الله نتي الله وإله واحد كما باناني لا شريك له كفل من تايا في ملكه إيهان كاندي ولا نظير له من تايا في صفة مع كتر من صفات الألوهية جل الله كان كاو مع كتر ويعلم أرانا تو أن لجميع الموجودات خالقا ننتي تغنانا وتغهن سورة هو أكين الله يمي واجب الوجود أكتن واجب أكين الله ونه أزلي غنيان كيني أبدي بربران تقان يني حي على النغرندي أيوة بحياة تنغرندا قادر كتاناني بقدرة تي أو كتيا ودي اللانيانا يني تي أو كتيا مريد لا مرانني بإرادة تي لا مريا عالم توانني بعلم تي تواويا سميع مكانني بسمع تي مكينا بصير غلانني ببصر تي وليا متكلم سهانني بكلام تي سهنا وأن صفاته أرانا توننتي الله مع أنكتنو أيضا قري واجبة الوجود مع أنكتنو كتني واجبي ونو تتعلق مع أنكتنو كو جنجني بجميع الجزئيات تسار سار من بونسو كومانتنا والكليات أره كومانتن سو كومانتي والمستحيلات أره من والمحالين سو كومانتي وغيرها أره كنتنا وأنه أنا توننتي الله تعالى أنكالنغا واحد باناني في ذاته إيجاتندي لا نظير له كبدمان تايا لا نظير له من تايا وأنه أرنا توننتي الله لا يستحق العبادة غيره سرتنانت ألم بتنستقن الله عليه وأن جميع رسله أنا توننتي الله خفار سكومندي صلوات الله الله نيمنو وسلامه أرى كسي عليهم وكما مصدقون التنغندني التنغنهونني فيما هندي جاءوا به إغارتكما وأن محمدا أنا تنتي محمد صلى الله عليه وسلم يلي ألغنا نمر كسي كما عبده ألا كميني ورسوله أفارين وأن جميع ما أرنا دي هوسو كومنتي جاء به محمد غارتكما حق تنصبات تجيني وما أخبر به أغر خبار دنيتهم به صدقون تنين من عذاب القبر إلى قبر ينغنقتنا وأهواله أرى لها لقبوه والقيامة أرى قيامة سيكيه وهوالها أرى جوت قبوه ومن الصراط أرى الصراط والميزان أرى الميزان وجميع المغيبات أرى هفون تنسوك ومن عن ناؤية والجنة أرى الجنة والنار أرى جهنم وأن ما أرنا دهم لي أنا تونا دهم إن شاء الله الله غركين ينقنو كان كيمون يانا وما لم يشاء كما هم ينقنو لم يكن كنت ينادي وأن الإيمان أرنا تونا تلي مننكاو اعتقاد كنت تهندي بالقلب تسننا ونطق سهياني باللسان تنيننا وعمل أرجل يعني بالجوارح تسهننا وأن كلام الله أنا تونا الله سهي قائم تعالى أنكلنا قائم كن سجندم بذاته الله جاتي
mahfuzun attanganteni fi suduri gijimundi maqru'un qarahoni bil alsinati tinnenwa maktubun asahanteni fil masahifi gapundi wa anna allaha natunanti allah ta'ala kallanga yarahu lil mu'minuna mu'minun allah wal qiyamah kodanga wa yukallimuhum awsahniya wa an ya'taqida aru awajibul mukallaf kama natahisun min islamin kama natahisun min anna khayral quruni nanti allah harin mantonun su husire nanti jamalun su husire as-sahabatu ken allah harin sahaban ko ay summa allazina kan balle hindanu yalunahum ken gotokniya kuma ne tabi'una nuwa summa allazina kan balle hindanu yalunahum ken gotokniya kuma ken tabi'una nuwa wa ana afdalahum ana an sa'in nanti su husire immi kan pasi su ko mantenga abubakar ken abubakar صديق ثم عمر كم بل عمر بن الخطاب كم بل عثمان بن عفان ثم علي كم بل علي بن أبي طالب ويجب الكف تيجتهم واجب عن ذكرهم بكى الصحابة نكيهم كلنا إلا بخير ما عندك خير أنا يسهني كما أنه سرقه معه بركة الله جميل سواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم